Poštovani organizatori, dame i gospodo, drugarice i drugovi, meni je velika čast i zadovoljstvo da sam dobio priliku da vam se obratim na ovaj dan. I danas, 25 godina posle oružane agresije, treba reći da je ona izvršena kršenjem osnovnih normi međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, pa i samog osnivačkog akta NATO. Tu akciju NATO nije odobrio Savet bezbednosti, kao što znate. Zato je ona najozbiljniji udarac za sistem bezbednosti u svetu, uopšte Evropi, i od čega se Evropa ni svet još nisu oporavili. Jačanje naše vojske i bezbednostnih snaga će svakako osnažiti našu ulogu u očuvanju nezavisnosti i suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Multipolarni međunarodni odnosi u svetu će omogućiti ovakvoj vojsci da ispolji uticaj na svetski mir. Rastuće sile nastoje da uspostave pozicije ravne njihovoj moći. Otuda kao neizbežan element svakog povećanja snaga ide i širenje geopolitičkog uticaja, odnosno razvijanja geostrategije koja odbacuje bilo kakvu prednju po njih. Pri svemu tome raste značaj modernizacije oružanih snaga, a najviše se pokreće nadmetanje u vazduhoplovstvu, mornarici, raketnim sistemima i dronovima. A što u stvari i mi trebamo da pratimo. Ovo sigurno nosi u sebi klicu velikih opasnosti, ali i mogućnost da se jačaju sredstva za odvraćanje od bilo kakve agresije. Promenu u odnosu snaga u svetu verovatno će postepeno ustaliti se na nekom nivou, što pretpostavlja da se mora pristupiti pregovorima o svim mogućim problemima i ujedno priznati puno pravo svakom učesniku da iznosi i brani svoje interese, što uvodi multipolarnost u svetsku političku scenu. Koliko će to trajati? To jest kako će se i kada postići takva rešenja? Nije od presudne važnosti za mir, jer kada se pregovara, onda se ne ratuje ili je bar manje sukoba. Ova činjenica za sve više ima svoju važnost, jer rešavanje mnogih globalnih problema ne može se odlagati u nedogled. Globalna većina priželjkuje što hitnije uspostavljanje multipolarnog sveta, ali ne mogu značajno da utiču, zato što su oni koji su globalisti i dalje u poziciji da upravljaju. Trenutna specijalna operacija značajno teži ka rešavanju ovoga i to daje nadu ogromnom delu slobodnog sveta da se napokon oslobodi diktature Evroatlantskog saveza. Generalna skupština Ujedinjenih nacija, iako okuplja svetsku zajednicu, nije institucionalno dovoljno snažna kao instrument, dok je Savet bezbednosti neprikosnoveni domen stalnih članova koji upravljaju time. Malima preostaje da pažljivo pratimo događaje, izvlačimo pouke i da se izborimo za najbolje rešenja, pre svega preko regionalnih institucija, i time jačamo udruženi pritisak koji je svakako bolji od pojedinačnog. Za Srbiju je ispravna politika koja uvažava geopolitički položaj zemlje i njena istorijska iskustva, kako ona iz ranije, tako i pogotovo iskustva iz novije istorije. Zato Srbija treba da nastavi i dalje da učvršćuje svoju politiku neutralnosti. To će najbolje učiniti ukoliko ostane otvorena za saradnju sa svim drugim zemljama koje uvažavaju Srbiju kao nezavisnog i ravnopravnog partnera, koje se ne mešaju u njene unutrašnje poslove i koje poštuju njene legitimne državne interese. Za takav kurs najbitnije su dve komponente: ubrzano jačanje ekonomije i jačanje odbrane kao faktora odvraćanja i garant neutralnosti. Siguran sam da će naše političko i vojno rukovodstvo vođeno Ustavom nastaviti da radi na očuvanju naše neutralnosti, nezavisnosti, suverenitosti i integritetu, jačanjem naših vojnih, odbrambenih i bezbednosnih snaga. Na ovaj način u međunarodnim odnosima bi uspostavili dobar put ka stabilnom miru za nas i sve ostale slobodne zemlje. Istovremeno, da se sa drugim prijateljskim političkim subjektima trudimo da budemo na liniji borbe za novi bolji svet. I na kraju, ne samo
dakle, što ćemo obeležiti na ovaj način 25 godina od početka agresije, nego za neki dan ćemo obeležiti 25 godina i od jednog jako važnog događaja za nas. Kada je 3. raketni divizion iz sastava 250. raketne brigade PVO uspeo da obori F-117A. To se desilo 27. marta u 20 časova i 42 minuta. Ne da smo mi njega oborili, mi smo slomili tu močugu njihovu koju su oni mlatili tom močugom svuda po svetu i pretili svim ostalim slobodnim zemljama. Taj događaj je dao nemerljiv moralni podstrek celoj vojsci, celom narodu. Bilo je tu naravno priče danas i o tome kako je narod to doživio i kako se narod ponašao na ulicama gdje su svi nosili pored sebe, evo ja sam cilj, gađajte i mene. Kad su rekli da će gađati mostove, onda je narod izašao i mostove su branili svojim životom. Ali taj podstrek je neverovatan bio tada. I šta sad? Od toga se oni još nisu oporavili. Oni i dalje imaju problema sa nama. Sada govore za nas da smo mi crna tačka u Evropi i da mora to da prekreče nekako, da izbrišu. I vrše pritisak kako god mogu. A mi zato što dobro znamo šta su nam radili, ne smemo da zaboravimo. Nikako. I šta taj naš neprijatelj ili ti decenijski neprijatelji, ja kažem, neko je pomenuo malo pre da smo mi bili nekada u prijateljskim odnosima sa njima, ali sada smo u vrlo teškim odnosima. I sad ti naši decenijski neprijatelji ubeđuju nas da mi okrenemo leđa našim prijateljima, a da će onda oni biti takozvani naši prijatelji. Pa to njima ne treba ništa verovati. Oni su, kad god su mogli, su slagali i stalno su varali. Oni su poznati po tome. Pogledajte Minski sporazum, pogledajte naš Kumanovski sporazum. Zloupotrebili su, kupovali su vreme dok nisu obezbedili da oni tamo koji jesu obezbede da dođu tamo na vlast i da to prikažu kao sasvim je to normalno. Za mene ili po meni je to čista klopka da, na primjer, Srbija uđe u NATO savez. Ne da je klopka, nego bi to bila vekovna sramota za nas. Možda neke stvari možemo i da im oprostimo kao hrišćani, ali nikad ne smemo ovo da zaboravimo. Slava svim onim koji su poginuli i dali život za ovu našu slobodnu zemlju. Živela Vojska Srbije, živela Srbija! Do pobede, nema predaje!